De aldeia Caivair Suco Vatuvoro, posto Maubara, enfrenta problema da infraestrutura básica nesta estrada no eletricidade. Chefe aldeia Caivair, Olindo de Assis Soares Ateten, comunidade Sira e bairro Bugas Lara, la acesso à estrada na Bediak, também dificulta a comunidade Sira a acesso à facilidade de saúde, liu inan isin rua Sira. Na comunidade la bela acesso a buat foto. La bela acesso dari produk lokal ba estrada, moras, ada sad ina isin rua Sira nebe mak artu partus, mai be dala bar karas ka TPS tambah acesso ba kareta la diak berat ba foti Sira. Ba tiu Sira tia Sira idosus mahane sadala rumah Sira moras. Ami mosaras ka TPS para tu ami bele tahu ba kadera makula Sira lor tumba estrada. Tambah kareta la iha. Residente Leonor Alves Correa Teten, banhira ina nisin rua Sira nebe atu acesso ba facilidade de saúde, susartebes tambah la iha estrada. Dia comunidade area dane preocupação liu magba estrada. Tambah ne terasik ita buat trasik sa amai hari matang dasik tambah ne susar tebe satu comunidade Sira asih suba estrada tambah hira Sira moras ou ba lilu ba feto Sira hira Sira isin rua atau partus ne susar tebe satu ambulância ou comunidade ne atau lori fe inan Sira isin rua Sira ne atau partus ne ba hospital ne susar tebes ne bel impacto besar na vida. Residente José dos Santos de Jesus Ateten, durante Timor-Leste Ukunang, comunidade e bairro Bugas Lara, se deu acesso à infraestrutura básica na Bediak. Tambah kami usih be aldeia Caivair preocupação makai estrada ni makuto agora. Kami deste be Timor Ukunane, to agora na patinela. Kami kiak na patinela. Chefe Suco Vatuboro, Julito dos Santos Ateten, comunidade e aldeia Caivair se deu acesso à infraestrutura básica, mas bem a autoridade local tau ona problema ne e plano anual. Caivair ita hare infraestrutura nene acesso a dalan ne maksai problema bo tambah dalan nene iha mota okos mane uma usileden ida ne maksai preocupação bo liga ba dalan ka infraestrutura nene bauku au propõe na Fátima parte relevante kata kari orçamento pedestre nian ita tem que tahu prioridades na Fátima balde aruane kona ba infraestrutura ka dalan Iha bairro Bugas Lara, iha umakain atu sida resin, makto agora la acesso à infraestrutura básica. Husilikisa Leonito Santos RTTL.